Niš će biti domaćin jednog prestižnog velemajstorskog, tu već vidite gosta, odmah ću da ga predstavim, to je Ljubivoje Perunović, međunarodni sudija FIDE, jedan od organizatora prestižnog, kako rekoste, jedan od najznačajnijih i najvećih velemajstorskih turnira u posljednjih 10 godina u Srbiji, Niš 2019. Dobro jutro, gospodine Perunoviću. Dobro jutro, gospodine Stojanoviću. Pa, na pravi način ste ga... Jeste tako, najveći. Jeste, na pravi način ste ga predstavili. To je međunarodni velemajstorski Berger turnir. Šta to znači Berger? Berger znači da je sa ograničenim brojem učesnika. U odnosu na takozvani Open turnir, koji može da ima veliki broj učesnika i gde je posebno interesantno da tu nema posebnog parovanja, nego se paruju igrači po rejtingu. A ovde će biti izvršeno i parovanje već na samom startu turnira. Zašto takvih turnira nije bilo minulih 10 godina u Srbiji? Pa evo ja mogu da vam kažem... To znači da šah prolazi krizu ili ne? Dosta ste u pravu. Šah je zbilja u velikoj krizi i u finansijskom smislu i u smislu organizacije. Jednostavno, situacija je takva, a posebno kad je u pitanju naš Niš, mi smo svoj poslednji turnir imali pre ravno 38 godina. Pre toga, u periodu od 1971. do 1981. godine, održano je ravno 5 turnira i onda, zbog određenih problema, opet kažem, pre svega finansijske prirode, sa njima se stalo. Ovim turnirom mi najavljamo jedan novi početak afirmacije šaha i u gradu Nišu, a čini mi se i u Srbiji, i zato možemo slobodno da kažemo da je ovo jedan od najjačih turnira u posljednjih 10 godina na nivou naše Republike. Odakle nam dolaze šahisti, rekli ste... Pa odmah ću vam reći da je ovo turnir na kome učestvuje 10 igrača iz zemlje i inostranstva. I tu nam je od tih 10 igrača čak 7 velemajstora i 3 internacionalnih majstora. Igrači dolaze iz nama pre svega susednih država, jer to nam je bila želja da malo se mi, što kažu, posebno okupimo i jedinimo. I onda red bi bio da ih i predstavim. I naravno, kad se u ovakvim slučajevima predstavljaju poznata imena, onda ih treba predstaviti po rejtingu. A po rejtingu prvi je Moldavac Svetuškin, Dimitrije Svetuškin, koji je višestruki reprezentativac Moldavije, punih 20 godina. Dalje, on je pobednik brojnih međunarodnih turnira i u Evropi i imao je vrlo visoki rejting svojevremeno, doduše i sada ga ima. I on je jedan od, po rejtingu, naših prvih učesnika. Ja ih zato predstavljam, kažem kad ih predstavljam po rejtingu. Pod brojem 2 je naš najmlađi inače učesnik na ovom turniru. To je 17-godišnji Velimir Ivić, za koga već sada mogu da kažem da je standardni reprezentativac Srbije. On je igrao i na prvenstvu Evrope, bio je jedan od najuspešnijih, a prvenstvo Evrope završeno je pre 20 dana. Igralo se u Gruziji, a on je bio jedan od najuspešnijih i na olimpijadi prošle godine. Dečko koji je izuzetno posvećen šahu, dečko koji jednostavno se ne odvaja od šaha. I mogu da kažem da bez obzira na svoju mladost, bez obzira na svoje godine, on će biti jedan od favorita ovog turnira. Na trećem mestu ili treći po rejtingu je velemajstor Ioannis Nikolaidis iz Grčke, koji je višestruki reprezentativac Grčke, višestruki prvak, i on je pobedio na brojnim turnirima i možemo da kažemo da na pravi način će biti dostojni reprezentativac, dostojni predstavnik
naše Grčke. Pod brojem 4 je naš, tako da kažemo, prvi komšija iz Bugarske, velemajstor Radoslav Dimitrov. On je dugogodišnji velemajstor, mada i on srazmerno mlad, ali je potencijalni reprezentativac Bugarske. Kao četvrti nam dolazi Nikola Đukić iz Crne Gore. On je višestruki prvak Crne Gore. On je standardni reprezentativac i to standardni reprezentativac koji neprekidno igra na prvoj tabli. Dalje, pod brojem 5 je, on je u stvari pod brojem 5 Nikola Đukić, a pod brojem 6 je naš niški velemajstor Miroslav Miljković. Miroslav Miljković je poznato ime u niškom šahu, on je bio višestruki kadetski prvak Jugoslavije i Srbije i bio je čak član juniorske reprezentacije. Dalje, pod brojem 7 bio bi internacionalni majstor Mihajlo Radovanović, takođe mlad i takođe standardni reprezentativac. Ima samo 18 godina. Sa 18 godina on je već nastupio na prvenstvu Evrope i u ovom periodu, čak u ovoj godini, postigao je vrlo značajne rezultate. Pobedio je na trofeju Beograd, a pobedio je i na jednom velikom turniru koji se igrao pod nazivom Srebrno jezero. Onda pod brojem 8 je velemajstor Milan Zajić. On je posebno ime, mada ima samo 20 godina, ali je on sa 14 godina bio vice šampion sveta. Bio je višestruki prvak na brojnim turnirima je osvajao značajne nagrade i prva mesta, ali ono što posebno treba istaći da je on jedan od najmlađih velemajstora na ovim našim prostorima postao ravno u 17 godina. To je zbilja, to se skoro nikada nije, bar u ovoj našoj Srbiji, dogodilo. Pod brojem 9 je takođe niški internacionalni majstor Miodrag Perunović, inače aktuelni selektor državne muške reprezentacije Srbije, koji je takođe na brojnim turnirima osvajao prva mesta, a u ovom periodu je bio izuzetno aktivan sa svojim reprezentativcima. Mislim da treba posebno istaći da su pripreme reprezentacije za prvenstvo Evrope održane od 2. do 8. septembra ovde kod nas u Nišu u hotelu Tami. Znači, želeli smo da i u našem Nišu se izvrše pripreme za ovako jedan značajan turnir. I naravno pod brojem 10 je naš internacionalni majstor Branimir Maksimović, koji je petostruki prvak Niša, igrao je na 2 prvenstva države i on je naša prva tabla u ekipi, a mi smo ove godine postigli jedan istorijski uspeh kao šahovski klub, jer smo u 11 mečeva postigli, da tako kažem, 11 pobjeda i postali novi drugoligaši. Kako se stiže do titule velemajstora? Kako se postaje dobar šahista? Evo malo uopšteno da pričam. Pa jeste, ali to je, boga mi, težak put doći do velemajstora. Treba faktički ispuniti uslove na 3 turnira i postići i svojim rejtingom i u odnosu na igrače sa kojima se igra. Ma mislim, gospodine Perunoviću, sa koliko godina krenuti pa da vam kažem, sve zavisi. Da li je to strast, ljubav, šta je šah? Sve zavisi. Pa ja mislim da to je u svakom slučaju strast. Jer ako ste vi toliko vezani za šah, zato se ne kaže da se šah igra od 7 do 77 godina. Ja slobodno mogu da kažem da danas možemo da kažemo da se igra od 5 do 85. A kako mi da popularizujemo šah? U uslovima kad imamo videoigrice, kad imamo niz drugih igara na mobilnim telefonima, na računarima, kako privoleti decu da igraju šah jer znamo koliko šah može da utiče, pre svega na mentalni razvoj?
Pa upravo ste tako, upravo ste u pravu. Šah je u pravom smislu gimnastika mozga. Šah je na neki način umetnost, šah je na neki način nauka i naravno sport. I do značajnih titula i značajnih rezultata teško je doći. Znači, potrebne su velike pripreme i stalno, skoro kontinuirano, tako kažem, učešće na različitim turnirima. Jer se tako održava forma i tako se osvajaju rezultati i tako se stičaju mogućnosti da se dođe i do reprezentacije. Evo, ovi naši mladi, ja mogu slobodno da kažem da je to prava perspektiva srpskog šaha. Da. Hajmo ušteno, kako popularizovati šah? Kako? Nije sastavni deo, ajde kažemo, školskih sadržaja, nije u nastavi i programu, klubovi rade, nekada nismo imali svu tu zanimaciju, nismo imali 200 kanala na televiziji, nismo imali mobilne telefone, nismo imali igrice, imali smo flipere i šah. Pa da vam Pa je kažem, nekako lakše bilo vama da popularizujete šah. danas je šah postao vrlo aktuelan na društvenim mrežama. On se stalno igra i to je, vi imate deca jednostavno koja su, da tako kažem, vezana za šah, stalno su na kompjuterima. I imate vrlo različite programe koji od najslabijih do najjačih i gde se na pravi način proverava svoja snaga. Ja moram da kažem da je šah ušao u škole, da je on takozvani kroz igru ušao u škole, a ima ga i u našim školama, niškim. Mogu da kažem da mi imamo vrlo uspešne omladince, a imamo vrlo uspešne kadete. I održavaju se i u našem klubu, a održavaju se i u šahovskom klubu Car Konstantin, brojni ti turniri i za kadete i za... Pa to je lepo čuti. Jeste, to je u kontinuitetu, to je poznat naš inače trener, koji je istovremeno internacionalni sudija, a koji će biti sudija i na ovom turniru, Igor Lukić, koji radi sa dečicom, koji radi sa uzrastom do 16 godina i gde se vide odgovarajući rezultati, čak vrlo zapaženi rezultati do nivou Srbije. Da, nekada davno pričamo o nekim vremenima, mada se promenilo. Jedan od poklona koji su roditelji deci za rođendan ili za neki važan dan poklanjali, već 5. 6. godine, to je šahovska tabla. Mislim, Subotica je proizvodila te table. Ne znam da li to proizvodila. Da. Šahovska tabla sa figurama i deca su, pa mi smo igrali već od 7. 8. godine kretali da igramo šah. Pa evo tako se počinje negde od 6. 7. godine već ima tih učenika koji 2 puta nedeljno dolaze na ta šahovska predavanja. Da, ali nema dana šaha kao što je bilo ranije. Čajre, se sećate kako je to izgledalo? U Čairu mogu da vam kažem da... U Čairu ga intenzivno igraju i penzioneri, mogu da vam kažem. Igra se i u parku Svetog Save, to znam. I u parku Svetog Save, jeste. I na Keju se igrao šah tamo kod gradske kuće nekada ranije. Da, na mnogim prostorima... Čini mi se mnogo više, da budemo objektivni. Na mnogim prostorima i to nam je želja da sada, pored obnove ove tradicije, da tako kažemo, kad idemo u jedan novi početak sa organizacijom ovakvih turnira, istovremeno ga plasiramo na brojnim niškim prostorima. Tako će u dogovoru sa našim većnikom Kačarom da budu na nekoliko mesta postavljeni i šahovske table, biće organizovane nekoliko tih zanimljivih turnira, tako da ćemo na pravi način plasirati šah. Ali ja moram ovde pre svega da kažem da zahvaljujući gradu koji je pokrovitelj ovog turnira, dalje našem gradonačelniku Darku Bulatoviću koji je predsjednik organizacionog odbora, naravno našem klubu koji je glavni organizator ovog turnira, još su u organizaciji, naravno tu sam ja kao direktor turnira i Igor Lukić koji će biti glavni sudija na ovom turniru. Sjajno.
Dobro, ste razmišljali o toj deli, možda inicijativi da, kao i, koliko se sjećam, Prolom banja, kao Vrnjačka banja, dobijemo jednu javnu gradsku tablu na asfaltu, na nekim mehatom pločama, pod uslovom da ne krademo šahovske figure. Što je, jel da, problem? Što bi moglo da bude problem? Ipak mogu da kažem da ste vi izgleda dosta upoznati gde se sve šah igra. I gde postoje šahovske table koje su postavljene i u Vrnjačkoj banji i u Prolom banji, gde gosti mogu da igraju među sobom. To je fantastično. Pa to je lepo i za gledanje kada priđeš, razvišeš, pa se popneš gore, par stepenika, pa se spustiš, pa uzmeš figuru, pa je prebaciš. Tako, i to se igra sa velikim figurama, vrlo pregledna tabla, brojni posmatrači i eto, i to je jedna vrsta popularizacije. Meni je to bilo mnogo zanimljivo. Ja sam u Prolom banji posmatrao, 100 ljudi je posmatralo meč. Na veliko se. Pa mi koristimo gostoprimstvo Prolom banje da igramo i određene ekipne turnire. Sjajno. A Vrnjačka banja već, to je svetski poznata banja u organizaciji tih brojnih turnira. Dobro, gde se održava ovaj šahovski turnir Niš? To sam ipak želeo na kraju da kažem, da će se turnir punih 8 dana, znači od 30. novembra do 8. decembra održavati u holu Gradske kuće. To je za nas veliko priznanje. To će biti sjajno mesto za gledaoce, a ulaz na ovakav jedan turnir je slobodan i verujem da će brojni ljubitelji šaha imati prilike da budu posetioci ovog turnira. Ali tu važe posebna pravila, tišina? Naravno, tišina je, što kažu, obavezna. Da bome, ali ovo što treba naglasiti, da će ovaj turnir biti elektronski prenošen za ceo svet. To znači da ćemo moći mi kod kuće... Na posebnim tablama gde se vrši taj takozvani automatski elektronski pregled. Tako da ga možete pratiti, što kažeš ti, u domaćoj atmosferi. Dobro, sad za kraj, ja uvek želim da pošaljemo neku poruku, znam kako su nas učili i šta stoji i šta pametni pismeni ljudi kažu. Kažu između ostalog, ukoliko igramo redovno šah, pa krenemo od malena, sutradan u životu, šah će nam pomoći da brzo razaznajemo stvari iz života, da donosimo pravovremene, brze i dobre odluke i da pogled na život bude potpuno drugačiji, odnosno bolji. I upravo zbog tih, ajde kažemo, blagodeti šaha i poznavanje šaha, naš cilj je da i u školama, u svakom razredu bude mnogo, mnogo više turnira, da se mnogo više igra šah, pa manje na računaru, više na pravim tablama, jer ipak pomaže u socijalizaciji taj šah. Potpuno je druga priča kad ti imaš šahovskog partnera negde u kompjuteru, elektronskog, a potpuno je druga priča kada ga imaš naspram sebe, kada vidiš kada se on preznojava, kada je u problemu. Baš ste se pokazali kao poznavalac šaha i šta on sve znači za ukupan duhovni život. Jer to je u pravom smislu intelektualna igra. Ali koliko je on od značaja za ovaj nagrač, ja ipak moram da kažem, ne samo da napomenem, nego da istaknem da smo mi bili višegodišnji učesnici prve savezne lige još u Velikoj Jugoslaviji, da smo bili značajno plasirani u takozvanom saveznom kupu i na srpskom nivou, a bili vrlo zapaženi učesnici na brojnim ekipnim turnirima. Ali kad su u pitanju pojedinci, moram da istaknem 3 imena. To su velemajstori Slavoljub Marjanović, velemajstor Igor Miladinović i naša Suzana Maksimović, koji su bili naši predstavnici i na olimpijadi i na evropskim i na svetskim prvenstvima. Lepo je to čuti. Ja vam sa ovog mesta želim puno uspeha u daljem radu, da se šah omasovi, da uđe i u vrtiće i u škole, da bude mnogo, mnogo više turnira i da se kroz šah mnogo više deca druže. A ovaj turnir velemajstorski, da već do godine imamo ne reprizu, nego Niš 2020. Ne Open, jer je reč o... Pa nastojat ćemo da on bude tradicionalna, da mu vratimo tu, što kažu, da mu vratimo mesto koje
ranije imao, ali bih zato kao posebnu poruku imao i prosto zamolio medije da mu posvete više pažnje. Zato se vama zahvaljujem što ste na pravi način reprezentovali ovaj naš šah. Hvala, gospodine Perunoviću. Trudit ćemo se koliko god možemo. I hvala i Nekada vama. davno kolega sa Niške imao je šahovsku emisiju, Ljuba se takođe zove, Ljuba radi. I to je bila dobra stvar za popularizaciju šaha, on je to sjajno radi. Ja sam uživao u tim emisijama, jer vraćaju i kroz istoriju. Nažalost, došla su neka nova vremena. Pa i on sad se pojavljuje kao šahovska tajna, ali vrlo interesantno vraća se na ranije vremena. To je to. Hvala vam još jednom. Hvala i Bilo mi vama. zadovoljstvo razgovarati na ovu temu sa vama, sa takvim čovekom koji decenijama populariše šah u Nišu i koji je puno učinio zaista za šah u našem gradu. I između ostalog za tu čuvenu Nišku školu šaha koja je poznata u balkanskim okvirima.